lang tukrong pararong lapen long kiteron arong arat pen em recharge stock b lapen tarjan terang aphan Kachoro Pajir pon duar bawi tonesis kondensi under dadhora polling station angkang lang tukrong par lapen long kiteron arong arat pen ningaklong pen KAC along education em recharge stock b lapen inut rat kidukisung arat aphan kai ke kacharap dun abang phu tolomora Ward Commissioner Tarjan Terang Aphan Kachoro Pajir pon Athema PM Narendra Modi pen kipang dakpon atok anu kido arato anaphanta jejem scheme lang ahem pali FG pupen pini dolomra angkang dadhorap langtuk rongphar arong lapen longki teron arong arat aphanta pali FC lang kijun long apot KC kecharia bangku CM Dr. Turam Rong Hang lapen education em recharge stock bi lapen jejem scheme alang ke claim pi abang phu arjan terang aphan rat pen ningaklong pen Kachoro Pajir pon tang telabang Aphuthak lang ponixna news take report All India 24/7 news Nilimen ke dak rajan rong phar pulo lang tu rong phar rong nak nili arpu ke be setame nili rong sarla hai sarkar bang ke kilong bang ke nono ma ke nili churuji tarjan rong terang nili tum korte lang abang ke sarkar bang kilo setame dak thikidar ke tarjan terang lo wan lo basi tarjan terang phantan ni tum churu nangi apa ke lang abang ke don tin ta nili mikar phang ke pachitang el Tractor la dana ikle me hala tarjan terang bon lang li bang te pinan ikle hona cepat du he ton tin ta me pakle lang li bang